Oleh murid. Punya tak banding-banding murid burana. Banding-banding soleh murid, so malim. Banding malim. Abu berah nyampai berah abu maka kata ibu notis. Kayak berah ada abu. Kata jamin tamang surga. Ya dah di. Jabut. Oh. Bud anu je. Buat datang surga. Allah datang surga. Goyan pertamong. Kana mula itu tak pertamong. Oh nyo kanan tanyo. Dalam perut abu. Tanyo tengok tamong surga. Astaga. Oh. Buat tanggung. Yang mudah yang ente tanggung ah. Bukan ente tamong yang surga. Ente yang but titat kayak pertamong surga Tuhan. Kayak pemusyrik urang tu. Kayak cawa-cawa yang akidah kau. Yang akidah penting kau. Hai tengku MTTI. Akidah ni jaga begitu. Dah cici sembong. Cilati sembong. Buat cilaganya menyimpan curi, gop-gop dianggap pencuri, cuma lagi ji. Yang menansi anggap kau sembong. Apakah kita lawan kesembongannya? Coba lawan. Haik lah kau. Kan sembong. Lun lawan sembong kah? Ya, konkah lawan sembong lun. At-takabburu 'alal mutakabbir sunnatun. Lu kumita sunnah. Fala lun kulawannya. Bagaimana fala? Kah konyol atau pulih di pegah balik tinggal macam astagfirullahaladzim. Sikurun ulama na penan nang grosa mile. Ya kalut tunong. Ya kalut. Orang kata mai kalut pui pegah le nian pegah Tuhan ni. Nyo katanya kata mai kalut kaji wo kampung hana pu semayang le. Jadi di wari pegah dua orang pu semayang le. Terus haba saya perlu kada jalan ni. Dia kalut yang gede. Kata yang pakai kalut pulang kerja ada. Otro gede. Kai pegah lagi nyan. Mak kita yang lagi nyapu Tuhan pu iblis. Nyo Tuhan bahkan agama kata cukup pun na tamahlam. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati. Wa radilakum al-islam dina. Ka cukup agama bikan aku tamah kamnana hana payah semayang li. Dalam Quran gitu semayang. Nyo kana semayang li pula. Ka kita payah aku tabat li saya perlu jalan ni. Kulun ro. Ulama nang rosam. Yang kecil katanya nyo begadah sejarah. Pertama begadah geza, kedua begadah sejarah. Gezak pegangan bekong. Ya, pegangan je. Gezak dan sejarah. Pelajari sejarah. Kalau sejarah kau ikut bagaimana? Mana tiktok lagi. Hodok lagi. Di hodok lagi. Wah, yang kecil rasa. Nah, yang belum pegang badan PTTI. Pertama dia ucap syahadat. Benar saksi bahawa mereka kembali, benar urung saksi. Yang kedua taubat nasuha, hanli, nanti tinggal terus. Yang kemudian aja lu maknanya dimaklumi oleh dunia internasional MPTTI. Apa MPTTI-nya?